gu rangsang ali gu rangsang ali sangat gu rangsang sangat gu rangsang sang mengguncang sang mengguncang langit ngandonya dana tangki donya gebalik ba pihak pihak tekaburia ya Rasulullah kejak perang sabit Sayyidina Ali gebu panglima sebab gebu Sayyidina Ali sebab berani gagah perkasa gu rangsang Ali gu rangsang Ali sangat gu rangsang sang mengguncang mengguncang langit ngendanya dana tangki donya gebalik ba pihak tekaburia ya Rasulullah ya Habibullah Madinah qalbi nurani Sayyidina Hamzah berangkat saja Sayyidina Utsman Abu Bakari gu rangsang Ali sangat kurang sang mengguncang langit ngandonya dana tangki donya gebalik ba pihak tekaburia tujuh urona Nabi di Mekah dengar kabar datang Nabi orang Madinah tubik merun jak petente datang Nabi gu rangsang Ali gu rangsang Ali sangat gu rangsang sang mengguncang langit ngandonya dana tangki donya gebalik ba pihak tekaburia Sayyidina Umar ibnu Khattab putra sahabat Sayyidina Ali lah ini banyak lain dum asrullah yang ikut surah saja Nabi gu rangsang Ali gu rangsang Ali sangat gu rangsang sang mengguncang langit ngandonya dana tangki donya gebalik ba pihak tekaburia